Put, hayu ka kantin. Kewesa, ya kamu kan nulis. Uhun atuh abi ti payunnya. Mana? Put, ayo atuh ka kantin lah. Mau tanggung ya nuju ngerjakan tugas. Oh, mana tuh tipayunnya? Mana enggak? Put, itu satu minum malah. Emang tuh capek. Capek lah, asli yang buat. Nuhun. Kamu lupa kan tuh? Bangga. Pan ieu nanti tos beres pelajaran nanti. Tanggung. Oh, kumaha tuh bade di bantuan. Terus tuh kedah yos. Teu da tiasa sok ku oek di bantuan gitu. Ya. Nuju naon? Tuh, iya nuju ngerjakan tugas tuh naon. Put kunaon put pindah. Pan tugas lagi cacan beres. Terus kewe di bumi deh. Oh, nya tuh. Sal, besok kan libur. Sibuk gak? Enggak nih. Kemana? Ke taman biasa, nu diharap ya. Sal, abi balik ka ditu heula nya. Balik ka mana? Ka toilet sekedap. Sok ti payun we nya. Oh, nya atuh. Hayunya? Ya. Oek. Aya naon? Kui. Uhun. Oek. Anjing sibuk tuh. Teu bade naon? Amun teu sibuk mah cuang ameng be. Ka mana? Eta di taman diharap teh ya. Oh, hayu. Put. Pas laminya. Henteu. Put. Nebesa kedapur sareng salsa di dieu ge. Salsa, emang salsa ngirim oge. Yang ngiring lah. Oh, sugan teh urang tuh ngan duaan gitu dah. Sal. Ka dieu. Iya, tunggu. Sorangan emang ngemewe HP. Iya, sabar heula atuh. Nuju naon di dieu? Oh, itu ieu nu dicabi. Pas. Salsa cari tuh di dieu. Sok nanya, put pada ka dieu heula. Balik ka mana? Ke toilet. Oe kunaon? Teu biasa wae. Juga anu milarian saha gitu. Bisi we nuju milarian kabogoh atawa gebetan. Teu santai wae. Teu naon nih? Henteu. Akurat ieu. Kemah hati-hatinya neng, di dia mah coba copet. Mohon namanya Iya neng. Gimana bos? Iya guys. Nyelamatin OBW. Anjay. Terus kecopetan. Di mana? Tadi dari. Ya ada di mana kata tadi oge gua? Tuh. Mana? Pang minta kejing nomor nanti. Jing mana blek? Pentan nomornya. Jik kayak gini. Mana lah? Jing. Pang minta ke. Mana lah? Sia. Pemenang. Yo, nomornya. Mana? Kirim. Oke. Bos. Taya wah. Ya, sip.
2.000 tuh bos. Menang itu. Gawe gini. Ye. Lah itu ya capek. Cing minum atuh euy. Nya boleh. Enggak. Wih, Be. Ih, betul gini Nembe kapan calik. nembe ka dieu. Iya, Mama ampun tos nelpon. Nyatu satu putih payunnya. Hayu. Mangga. Ya batulah, kurang oge deui, Mbak. Mbak kasihan tuh. Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut. Ju sibuk teu? Henteu emang kunaon? Oh, kumaha sore cong amang ka taman. Oh, Bade dijemput atau nyarira? neng nyalira we nya. Oh, mun atuh. Mana tuh, A? Dak ihan. Cewek. Oh, untuk satunya, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Nyarira we deui. Kunaon? Kunjungan sandaran sana. Di pengkampung desa apa nih Kak? Bisa di tamannya. Nunggu anak tuh. Ya, Neng Putri sanes. mohon. Ya tuh ya, turun ya. Adela. Terus lami di dia. Henteu, A. Neng bisa kedap. Terus maaf teh. Bosan. Terus. Maafnya lami ya. Bantu saudara mama. Harus kemana dulu? Terus besar bersih. Siapin Mana tuh, A? buat Ya. saudara mama. Ada resep rumput. Mohon, A. Sebenarnya mah emput oge pas semenjak ninggal A emput resep ke AA. Emang leres hanya emput. Ya sok emput oge sebenarnya mah ya ke AA. Terus kumaha mun urang ayeuna mencari hubungan? Ya, ayo. Ya sok. A, sedih heula. Enggak, Neng. Kenapa dia kapok-kapok ayeuna? Kunaon, A? Kenal gitu? Itu saudara anak AA. Trotoar. Ayun. Yuk neng, wih. Kan? Ayo, A. Nyai nama kapan tes kelas dulunya dari ujian gitu orang dua bekerja kelompok tadi aja cuma yang berkenan terus tuh gitu kalau bareng-bareng belajar A. Iya teh kumaha sih? oh dulu ceritanya ya dia kan nulis dia angka sakit tolong
naon karah? Maka di karah. Body. Dah, pindah aja. Pindah kita. Oh, hantu emang kunaon? Iku mah kayak hantu. Apa lagi?